Noi muntin gamtina jeng ku kichate zose na bon chavin kalim naw salam kahin bole. Asa som nang chanala thuso nangai khom kitningin na bon chavin lem na heche ove. Tun ni adinga ki gong thuso ho nangai pantaw hite. Thuso thumakai. Kuki nampi tha chimit dinga aneki gong hole. Alamto dinga ki gong ho koikoi hiuham anangai ho muhite. Akhat na a tring ngaleng muiwa Kilo Kilonser General Secretary NSCNIM Kuki Naga Ethnic Cleansing 1993 to 1996 Ani na Enbiren Singh Chief Minister Manipur 2023 till date Alim dinga PR hinso namsunga organization ho akhat na UKLF Kuki Minpo Thingnoi organization Ani na Zomi Council CC-pur Nampi tha chimit dinga anagong muiwa kilem na hi akanga nammi ten kisumil loading hi ti hi ki he duvin muiwa la athi ni ho simthe ahitan nang ho thu cheng chule na chalo naw hi akanga mangta loading hi galle to laite in negative sandel uvin tun gal ahung thip zeple melmate na hinchoi sangkit uvin kapu ka pa khanga pat kuki chapa hi ti hin achat lo ngai pui mehemin atu tu a hi Kuki ta chapa ho non so ho koma tip na Kuki thingnoi non so ho hi group li lenga lang a umtan gamkai chom le organization chom hi jong leuchun umbrella khatnoi za khom ding hi agang thei penin ngai tu uvin abola ibol ngal ule mi pi kinep na thei ding le gamla nam dinga thilpa chom khat be boldo ozo dinga kitho khom pan khom angai je non so group ho hi organization khana mi somni somthum ahi lo le somli ho be ngen na hi uvin hezi chun umbrella khatno ya khom leo chun mi zakhat ahi lo le zani ho nahung hi diu hi tai khutile mi nahung tam diu nahung ha do diu min nahin ki cha diu na thu hung lending nagam hung lending chule gamna nam dinga to do bol do na nei thei beb diu hi pan khom hi hat na hi Gati tu KPI kangkoi ko hile ki gon na nei gari ngai cha na nei hon a hi thei chana ani khole aphat masanga gari ihin ki mabuk ji divin deisa a hi e KPI kangoi to Gati station 6 mile KPI station Thomas ground waiting set gari hi XUV 500 chule koi tabang pharmacies a logi hil nom umjong le ki hil thei ki thot thei a hi e Gati airport pickup and drop available homestay or guest house available WhatsApp number 70055470028 Chule koi tabang gari ki buk nom thil ki thot nom umjong le ki phalam lohila na contact jing theu hi More Eastern Kukilen langhon nampi gal au mau ki pat ki chep gol se gol nub ki ti ho anakha acha ki uvin pa cha da uve akha ve chanadin More Youth Club MYC to ogona noiza ki chep gol se inter unit sports tunin anapan uvin mipin kilung to te in pan anala khom uve gal ka hai santa ve tin a bol hilo nampi min ki chamna ka melma chu melma ki hezing ding hopi le gam kaya mipi lung mon theina dinga to ogon a hizoi Eastern Kukilen langa ta chapa ta achanu ho jose pathenin na pi jing hen kingai do so ke utin na sports uzong hunglo hling to pe hen Kuki ta chapa ho hin Kuki sunga tribe jose kingai lu hi tu chunga ta chapa ta achanu hunglo hling ho hi ilunga ikia zong le ilung ki pa ki me se su hi Tribe wise ada ta hung kisem chu iki khental na ding umwa hung ki bol hilo in Kuki sunga thado te hi zomi ki ti hon ilo thin naw atam zo hi wa nga khamna thei ai ki mat na bo apos over mila ki da umlewa e zo thang jing hi ki pona hi je chu amahon thado te hi itabang mi ham ti hena winte ti ki bol hi Imi isa ki zo thangna ki seisit na ki bol na ho hi pona leo hen apapen hi chule Kuki sunga paite simte mar gangte vaipe zo komle adang dang honjong ki til ho na ahin nei the na ding uwa akit teng hi chisang hoi zo ibol the na ding uwa
hung ki bol a hi zoi zomi honzong e dem uhen lang e noi se uzong lew kuki a hi na zal awa ki ngai lu tho tho a hi kuki ta chapa ho ideology hi nei so ke utin chi pi so ke lew hen zomi ki ti ho kuki pomnom lo honzong kuki hi apel do zo lo diu a hi imazo se hi aphalam in kila azi uhite ka ki pa ove kuki ta chapa ho Kuki Tribal Union KTU kiti hi NSCNIM branch khat a hi am ho zia tangkul hon chasat kamjong gam kaile ukrul gam kai sunga mi ho gamle go zo si ala chai pai diu hitai tangkhun hon kuki te gamle go zo si our power a hin bol zo ting ule KTU zong hin suboi ta vinte KTU lamkai ho chu lakhan kho a kon hem sei vai phe khoi kai kho a kon thangneu to thang chule ahumin ki hello khat el khong sai ki ti ho lam kai na ahi am ho hin NSCNIM thlawing noiza ni ele cha ki hol chule sumle pai ki hola asa khaw diu le alol hom sung diu ki ven ho ahi ve somdal a muiwa om sunga KTU ho hi buhon mehon von sop bukong sop latrine bathroom suthing a pangding a hi win lungset a hle ove am ho wangchun hitabang chan vo amu zo ze ovin akipa hle zingun kipa thu ase chimpo ve alang khat na UKLF ho wangchu kithing pum pum ti phedet de na zun chelewa aleng pau muiwa lam to dinga kigo na anei kidu hi UKLF lamkai SS haukip kitipa di setwang chu NSCNIM 10 asin mo khante ti angon leuzeng hai sam leuzeng dan hi Public Consultative Meeting 2025 Zanhini ho meeting ki bol na KSO in so MLA chule CSO hozo se consult ki bol e akhat na kigin mo na idim ta ve ti mu chit hi phanin platform khat dolo a kho tai ti zi a tu ni a hi ki ho khom na hung ki gong a hi ani na in akipat na le a china he to lo ho zi a boina a zi zi a china chan ipan chi diwa ki tim a hi athum na in UPF le KNO ho ne ki gel diu hi APGA MLA ho na sot do wa tu ni a hi hung pang thelo u ham tin phamosa na aphong uve ali chan na tu ni a tok sa panghon thu chen na sei do diu a hi tin tip na zong ana ne yuve anga chan na in people movement spearhead buildinga KZC hi ikita san to diu a hi hijilla ajun president KZC in mi pi pangkhom ihu hi ikimin sa uhi ahi dan ani a thla hil chinna anei zowin center to agi ho na ho hil chinna anei zin a hi agup chan na decision hour sunga political roadmap kichi inei lo u so lamkai hon a hin sei do uchu WKZIC President Pan doona anezin chutia roadmap inei lo ule mipin ipi ibol diuham political lobby angai dan lamkai hokoma adei sa adan tu asei jun mipin khon hamla la in abengun ahi mipi la akon tu do azat zat ahung kon do in lamkai lang hon zong don but theichan hilchen theichanin a hilchen ovin lunglut a hle e achai na lama KNO le UPF in nam na ngai lu ta ta ule sumle pai chungchang nga ne hi naw hi themkhat ngai kham zep leo chun mi pi hi ka ki hin so wa ka ki kan do odom diu ham ti lunggel ngai dan a hin phong do win ku ki te zong mingol ta poi ti he do the hi tan lam kai ho zong ama ma chama lunggel thana mo nei the hi ta poi ti mu do hi to hlanin boarding fencing thu vet tup ding dan thu ahung king do kinin hinla hi ti hi he hentin kithulut na ding ima poi thu so hi chanchun ekichai tai thu so abana ngai ki dingin lim na hi chewe thu so hin ngai zo se na bon chavin stay safe and stay blessed